Emakhosini-ke ngane zakwethu ngiyanibingelela mkhulu wasemakhosini indaba exoxa ngofakazi. Nawa ngithi-ke namhlanje ake ngizokhuluma nani ke sibambe uma kukhuluma Makhosi-ke lo ndaba exoxa ngofakazi ngeke ngimfungela lakhiza lakhemeza ijaji elijaji isiminyaka sokugcina. Nawa ngane zakwethu ngithi please do make sure ukuthi uyasubscribe kule YouTube channel kamkhulu wasemakhosini. Wenze sure ngane yakwethu ukuthi uyasubscribe nje nawe bese uyabuya uza ukubheka noma wenze okuyikhona khona na la enginiphathelene khona engane zakwethu. Ungakhohlwa inamba kamkhulu wasemakhosini 07287995. La engane zakwethu ngithi ake sikhulume la umkhulu wasemakhosini wabuka ningabantu befika la esigodlweni betawukhala nje bakhala ngento eyodwa ukushawa imizwa okungavukela. Ikhona-ke izimbiza engane zakwethu ezoklina isimo somzimba wakho kakhulu ezoklina ngabe wesilisa ngabe wesifazane. Iyasiza-ke ekuklineni kakhulu lo mzimba bese kuba-ke imvusa nkunzi noma okukuvusa laphana emzini uma ngabe ikakhulukazi labo baba sebekhulile ngosiyami noma lo muntu owaziyo unenkinga and futhi wazi-ke uma uzosondela sondele wazi ukuthi siyawubheka uma ukuthi usasemncane ukuthi kahle kahle inkinga ikuphozi sizokwazi lokulapha lo mnyombo wento. Number 2, into le ngifuna lokuyakha kakhulu le ngifuna ukuthi ke sidile nawo ke sithi ukukhuluma nayo la kulento ezesikhafulo engane zakwethu. Ngiyabona abantu baningi balokhu befuna ukungakhisa lezi khafulo. Ake sibambe la zingane zakwethu kulento lena izawudinga ukuthi ungasukumi sekulate mangabe lofuna lokubuyisa lo muntu wakho. Ungasukumi sekulate sekuvele sekubhedile ngoba ngizawuthi sisebenze kanzima bese ngicina sengithi ake sikhiphele lezi nombolo eziya lapha ngasekugcineni sithi kunikeze le mithi lesebenza kakhulu ngamandla lesheshayo lesuke isuke ibiza kakhulu. Uyabona bese uyalimala kanti uma usazofuna lezi khafulo ezinormali ezingabizi kakhulu kanti lesi sokugcina siyabiza kakhulu ingane zakwethu. Sibiza nje kakhulu angifuni ukunikhohlisa ngoba into engisuke senginayo ugaranti wayo kodwa nakhona asithola inombane. So please make sure ukuthi wena osafuna ukwakha umuzi wakho nofuna ukuthi uganwe uyabona uyafika Nkosi yami uzawuthatha le khafula abafuna Nkosi yami ukuthi benze sure ukuthi kodwa bayakha ikhafulo nebambelelo ngenani nisondele sazoqhubeka sinakhe. Ngiseza nenkulumo yejazi elibende esazolichaza kakhulu ingane zakwethu. Ayibo ijazi elibende ijazi lijula umbala wejuba elibende nginxese ngixolise nje ukuphazima kuleyo ndawo. Ijazi lombala wejuba ngoba kukhona le nkulumo engisafuna sisibuya nawo kakhulu. Kodwa kwamanje ngicela kusibambe la ekutheni umuntu umvusa nkonzo ingane zakwethu ukhona kakhulu. Ukuvusa nje imizwa kwabesilisa nabo kwesifazane kulungile akunankinga. Nawufuna nje ukuthi wakhe isimo sekhaya kuyasiza kodwa mina ngiyayithanda ukudila kakhulu nalabo besilisa when it comes to kuleyo department kakhulu ingane zakwethu ngoba nami ngumuntu wesilisa ngazi kangcono okusuke kubaphethe nokusuke kuyizinkinga hayi ngoba ngingakwazi ukubenzela besimame. Kodwa la embizeni zikhona ezabesilisa ezabesimame lezi zokuvusa imizwa nezoklina umzimba nje wakho nokubuyisa le masotsha omzimba uma ukuthi khona la ungaboni khona kahle nokuvimba isimo sezifo ethize. Mkhulu wasemakhosini lokho ndaba exoxa ngofakazi. Kafuleni ngayenza kwethu yazi nombolo yokugcina musu ufika sekulate usutatazela yazi mntakethu ukuthi uzawukhumuka kakhulu. Sheshisa nxa ubona ukuthi kuyaqala kuyabheda usondele kumkhulu ukhiphe lokathi kukhiphe nilalele ngane zakwethu. Mina uma ulalele ngisuke ngikusho na kanjani kageji angikhathali omunye umuntu angathini ayikhuluma iphendula inkulumo athini kodwa lokho engisuke ngikushilo akugeji alikaze la ngitshela manga. Alikaze la ngitshela manga impela idlozi nezithunywa. Asibambekeni lapho-ke ngane zakwethu. Ningakhohlwa ukusondela kumkhulu wasemakhosini indaba exoxa ngofakazi la esigodlweni bazohlola abantu phatha amakhandlela awu2 amhlophe na online efonini kulabo abakude
uyahloleka ngani zakwethu, uyahlola umkhulu wasemakhosini. Sowubambe lapho sizwe ngawo ufuna sijule kangakanani. Laba abafuna lo mhlahlo bazobhukhela kushaye lesikhathi uma befuna umhlahlo ushayela na-online siyakwazi lokushaya, kodwa sakunika lethuba la ngempela sithi ukuthinta lapha emakhosini sizwe letinhloli ukuthi sithini. Kakhulu kodwa uma uzohlola nje normally, hhayi uma ufike kahle uyamthi Nkosi impela ngisho emini kwabha umuntu uyofica umuntu sikuhlolela ngisho nini. Leso sikhathi esisuke sisitholile siyakwazi isibridge vele asibona abantu abahlezi bebhizi kakhulu nesigodlo. Ngiyabonga ingane zakwethu umkhulu wasemakhosini indaba enhlixinga ngofakazi nonke ekhaya laphana kwaNongoma phansi ePakistini. Siyabonga ingane zakwethu. Baphile nje abantu emhlabeni wonke. Nisondele wonke empumalanga entshonalanga eningizimu eGoli. Kakhulu ingane zakwethu abafuna ukwakha imizi yoyise emkhulu. Mabasondele nabafuna ukwakha ikusasa lelihle. Siyathokoza ndawo. Okunye ingane zakwethu besicela ukuthi la makhosini thina esisebenza abantu, one of my advice engithanda ukuyishiya kule video, ake senze sure ingane zakwethu ukuze sizoyekisa lento eshaya abantu abaningi yokuthi njalo balokhu de abantu besitshela ukuthi sizolambela kubona. Uma ithuba lisavuma nedlozi livuma ukuthi uvuke emsebenzini kwamlungu, vuka uhambe ngane yakwethu. Wenze ukuthi lo ofikayo esigodlweni sakho umuzwa umsebenzi azi ukuthi no ubeka into esuke kuyiyona. Sibalekele lento ukuthi abantu and futhi uzama ukuthi ube nam other income streams azokwenza ukuthi abe khona kulesi sikhathi samanje. Simbi siphile esikhathini esimbi, umnotho awukho, abantu abasebenzi. Ungaze nawe usuke uhambe uyothwala ngane yakwethu, kodwa yenza sure ukuthi nje uyazikhandla. Iy'khathi zishintshile azisafani nakuqala, ingakho nje sesikwazi sithathe nabantu abasuke bekude babesuke benethemba nje sibahlolele la emafonini. Ngiyathokoza-ke kusekhona kusekude sazokhala kakhulu. Ngingakhohlwa o-live engisazobamisa nje uma ngithola ithuba sawubangena o-live. Phela into engiyithandayo ukuthi nisherishe kakhulu kubona, nibasherishe labo live kakhulu ingane zakwethu. Umkhulu wasemakhosini lo ndaba enhlixinga ngofakazi negama emfungela. Ilokho-ke benginiphathele khona namhlanje. Siyathokoza ndawo. Inamba 072 887 1995. Sibonge makhosi. Amen.